Nĩ atumia arĩa manyitanite gutigirira nimahurana na mathina maria mamakoraga muturire-ini, kuona aingĩ ao matirĩ na athuri. Kuringana na mutongoria wa gikundi giki Madina Hussein, nimahotete kuona atumia aingĩ mwena uyu nimerugamia na mahota kweyonera uboco wao. Hii duka yetu tumelete vitu mingi na pia tunatarajia tulete vitu vingine mingi zaidi ya hapo. Tukipata biashara na duka ikue kubwa, tuko na hamu ya kupeleka mashinane, tufungue kila mahali duka. Tumetengeneza base nyingine, tumefungua duka. Mtu mmoja anauza huko kwa duka, wengine wanabeba mkono, wanapeleka supermarket, manyumba, wanaenda kuuza. O nĩ orĩtie thirikari ya kaunti ya Garissa kumateithĩrĩria na njĩra ya kumethera thoko ya indo ici. Tuende kila mahali, tuende tufungue maduka na pia hata tutaongeza wale wakina mama ambao wako huko, kama tunaweza kumsaidia hata hawa ili wajue kutengeneza hizi vitu, wao pia wasaidike. Tunataka vitu yetu waende hospitali, kama ni supermarket aende, kama ni mahali ingine aende. Hata sisi vitu yetu hata si bekali. Mtu akiona anadhirika ile pesa tunauza. Sisi tunasaka hiyo usaidizi. Atumia aya riu nimatanyite kuhingura honge ingi mugwanja kaunti-ini ino niguo mahote gwikuria kiwonjoria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, itagwo Mĩrĩng'ũ wa Mũngai.